Жаночы партрэт мастака Александра Асьмёркіна і шмат іншых работ, якія публіка не бачыла больш за 20-30 гадоў, выстава «Рускі імпрэсіянізм» сапраўды унікальная. Зала умоўна падзелена на дзве часткі. З аднаго боку працы рубяжа 19 і 20 стагоддзяў, з другога творчасць савецкіх майстраў. Сумарна на выставе 65 жывапісных, 10 графічных і больш за 10 скульптур. Планировали ее давно, собирали давно, отсматривали. И многие вещи реставрировались специально к этой выставке. Реставрировались не только вещи, но и храмы. В каких-то случаях это были родные рамы, с которых мы их покупали. И в некоторых даже случаях это рамы, которые выбирали сами художники для своих вещей. Вот. Ну и всегда это смотрится, конечно, по-другому. Гораздо лучше, чем если бы была какая-то современная рама. Савецкі імпрэсіянізм сфарміраваўся пад уплывам ідэалогіі. У 30-е гады 20-го стагоддзя мастацтва атрымлівае новы накірунак сацыялістычны рэалізм. Тое, што можа быць незразумела звычайнаму грамадзяніну, жорстка крытыкуецца, творцаў усё часцей абвінавачваюць у фармалізме. И попыткой выжить для художников таких авангардных течений в советское время становится возврат, к академическому искусству для авангардных художников возврат невозможен. И на такой вот буферной зоной для них становится работа в такой импрессионистической стилистике. Наведаць выставу «Рускі імпрэсіянізм» можна ў Нацыянальным мастацкім музеі да лютага 2020 года.